Juan Kapitulo 7. At kay bat naniti, linakad jay Jesus Galilea, pinbisang lumakad Judea, uling ding Hudyos, pagkapilitan ding apate. Ngeni malapit na mo ing pistara ding Hudyos, apalagwandang pista ding tabernakulos. Ding kapatad napin sinabi Rakea, "Mako kaketi at umeka Judea, bang ding kekang alagad, akit da naman ing dapat adaraptan mo. Uli nga lang tao adarapat na numang bage king lihim, kabang ya, pagkapalitan na ing mibulalagya. Nung daraptan mo ing bagay iti, pakilala ka king yato. Uli nga giyang ding kapatad na, ela meniwala kaya. Jesus pin sinabi na karela, ing panahon ko padinatang, dapot ing panahon yu, makasadya mong makasadya. Ing yato, nako pakisaman, dapot ako, kasaman na ko. Uling patutuan ko, king ing dapat na marawak. Mukyat kayo king pista. Ako pa king pistang iti, uling ing panahon ko, epa metupad. At pangasabi na naning bagay iti, menoknangan niya pa Galilea. Dapat inyang mineno king pista ding kapatad na, yaman, mineya ka rin, emo bulalag nung elihim, anting sadya. Ding Hudyos penintundepin king pista, at sinabira, nuya ka rin. At dakal ing bulong-bulong karing keraklan tungkol kaya, dingaliwa ngara, mayap yang tao, ngara dingaliwa, aliya, nung elililino ding kekaldan. Makanyan man, ninuman, alang minyabing bulalag tungkol kaya, uli na ning takot da, karing Hudyos. Dapot inyang mapipitnana ing kapistan, meni kay Jesus king pisamban, at tinuruya. Mga pamulalala ding Hudyos, ngarang sasabi, bakit biyasa yang letra? Kapilan man, megaral. Peki batano ping Jesus at ngana, ing tuturo ko, kanako, nung kanitang kanako, mitubod. Nung ninuman, bisayang dapat king kaburyana, abalo na king turo ko, nung king Diyos, o nung manyabi ko, king sarili ko. Ing manyabi king kayang sarili, panintunana ing sarili ng kaligayan. Dapat ing manintun king kaligayana, nitang kaya mitubod. Iti kabud, tutuya, at alakeya ing matulid. Binye Moises ke kayo ing kautusan, at makanyan man, ke kayo alang tutupad king kautusan? Bakit pagpilitan nyo kung patayan? Ing kekaldan may kibat, atin kang demonyo, ninong magkapilit makamateke ka. Jesus may kibat ya, at sinabi na karela, di napat kong metong abage, at ikongan, mipapamulala kayo king uli niti. I Moises pin, binye na ke kayo ing pamanuli. Ing kang Moises, nung ing karing mga tuwa. At ikayo, king sabat man, tutulyan ye ing tao. Nung ing metong alalaki, tatanggapan na king sabat ing pamanuli, banging kautusan ng Moises, masalangsang. Mimumuha ko kaku, uling pepakayapan keng lubos, ing metong nga tao, king aldoning sabat. Ko mamatol tungkol king anyo, nung matol kayo, king matulit, apamanatol. Sinabi rapin ding mapilan Jerusalem, aliwaya iti ing panintunandang patayan? Atoy ni, manyabi ang bulalag at nanuman, alalang sasabihan kaya, malyari kaya,
king ding pekapun abalu rapin, king iti yaing Kristo? Makanyan man, ikami, balumiyapin iti, at balumi nung nuya tao. Dapot nung datang yaing Kristo, ninuman alang makabalo nung nuya tao. Yesus kanita, kinulisak ya king pisamban, tuturo na at sasabihan, ikayo, emuing baluyo ko, nung baluyo nung nuko tao, at ako, kumineketi king sarili ko. Dapat imitubod ka na ako, yaing katutuan, aeyo balo. Ako, balo ke, uling ibat ko kaya, at yang mitubod ka na ako. Pagpilitan deping dakpan, at ninuman, alang miwat gamat kaya, ulinging oras na, epa di natang. At karing kay kaldan, dakal lang meniwala kaya, at sinabi ra, nung datang yaing Kristo, dapat siya pa kayang mala, ang mahigit king depatanin taong ite? Ding Fariseyos, dindamda karing memalayan ing bulong-bulungan, ama kanyan ing Gilkea. At ding pekapunda ding saserdotes, at ding Fariseyos, minutos lang manibala, bareng dakpan. Jesus pin, uli nito, sinabi na, di takpang panahon, pakyabayan da kayo, at umenako, ketang mitubod kanako. Panintunan niyo ko, at eyo ko akit, at nung nuko ka rin, eko malyaring may punta. Ding Hudyos pin sinabi ra king sarili ra, nuya ume iti, bang etaya malyaring akit, umeyawari karetang mikalat-kalat karing Griegos, at ituruno ding Griegos? Nanong amano iting sinabi na, panintunan niyo ko, at eyo ko akit, at nung nuko ka rin, ikayo, eko malyaring mipunta. Ngeni king tauling aldo, king karagulan ng aldo ning pista, tinalakad niya Jesus, at kinulayit niya, sinabi na, nunging ninuman mauya, umeyak ako, at minumya. Ing maniwala ka na ko, anti mo isasabyana ning kasulatan. King lubna, magusla ding ilog ning mabye danum. Dapot iti, sinabi na, dikil king espiritu, king ding maniwala kaya, tanggapande. Uling ing espiritu, eya pamibye, uling Jesus, epa mipaligayan. Ding aliwapin karing keraklan, pamanamdamda kareting amano, sinabi ra, itipin king katutuan, yaing manula. Ding aliwa, sinabi ra, iti yaing Kristo. Dapot ding mapilan, sinabi ra, manibatan niya wari Galilea, ing Kristo? Nasasabihan ning kasulatan, king ing Kristo, manibat siya king pipumpuna ng David? At ibat Bethlehem, nayon anong nuya ka rin i David? Mika ating pamidake ding kekaldan, ing Gilkea. At ding mapilan karela, dekapandesa, dapot metong man karela, alang miwat gamat. Di natanglapin ding manibala karing pekapunding saserdotes, at ding Fariseyos, at deti, sinabi ra karela, bakit dela? Ding manibala may kibatla, kapilan man, alang taong minyabing antikaniting tao. May kibatlapin ding Fariseyos karela, ikayo man pin, milili kayo? Intawari ating ninuman karing sasakop, o karing Fariseyos, ameniwala kaya? Dapot deting kekaldan, ay makibalo king kautusan, makasumpala. Inikodemo nga nakarela, itang minekang Jesus, inyang bengi, metong yapin karela. Intawari ing kautusan tamo,
mamatulya kaninuman, nung napapakiramdaman itang keya at pakibaluan ing daraptana? Ila may kibatla at sinabi ra keya, ikaman tao ka Galilea, saliksikan mo at lawan, king ka rin Galilea, alang lalto manula. At ila may manulila, karing balera.